Okay. Buenas Setluhu, buenas maestro. Gumagat. Gual si tamar. Buenas todos hamzu ni manlakse pat manlakse guini. Astaki I maestro as Jesus. Maagang lokwe as tétehnan. Tétehnan. På'go fama'na'gue zu destiki mapus na December. Kalang kada semana destiadzu. Then gihalata in that says it be like random topic generator because kibe who nak kahulu yilinak seo gifinota. Then because kibe na doku I vocabularyumu. Ibukabularyuhu. I vocabularyuhu hungen. Vocabularyuhu. Maparetsu. Lo gi pop. Oh. Sinasang iparbeyo na doku ifinohu. Oh, na doku ifinohu. Okay, okay. Lo man tulaika ddd guini na class på'go. Sa hufaisin si tétehnan nigap. Kusina huna sa B class ta para be praktika idzoku interviewing skills sa malago zu tumutun podcast and yaboku si isa. Pues manok bihau hunggan malaka. Pues ni tatsagi. Yeah, kalang ti seryoso I programan mommy podcast. Pues ti adet I finaisan hu. Okay, esta. Okay, you primet. Puritet so mo. På'go I macho'cho'gue lo okuka na hutungo put på'go. Kusinian singani zu puri tetso mo. Ngai'an nai tutor ni hinanao-mo fama'na'gue san sa håfa. Ngai'an ututuhon I hinanao mama'na'gue. Mama'na'gue. Ngai'an nayon tutuhon I hinanao-mo mama'na'gue. Ututuhon mama'na'gue anay på'go matuju magi gita guahan. Gi 2021 na sakan fanan. No guihi na tiempo på'go mamatay si biyahu si nanananahu. Dan matuju magi pa be fama'na'gue sa utungo na timegay na gi edathu puminot sa momuro. Pues no matuju magi pa be fama'na'gue ututuhon gi eskuelan talo. Mama'na'gue ju gi za agra na eskuelan talo. Dan pues después di kalan tasangan un sakan mapusu para ontalan na eskuelan talo. Sa guaha no kalan back and forth ju ontalan dan agada sa guaha bula na tinilaika I GDOE. Oh, Guaha mismo na sakan? kalan aja na usasangan na like tasangan na un sakan. Okay, okay. Kalan gimana gahit menos ki un sakan. Lo, for simplicity's sake. Okay. Tasangan na macho'cho'cho gi agada dan antalan tres sakan. Okay. Lo, idzi pas mama'na'gue ju gi eskuelan talo tres sakan. Idzi kumikila ko, no? Dan gi tinituhon maput sa taja no fama'na'gue ko gi mama'na'gue, no? Dan taja no let blue para be usa, no? Para be famatinas leksyon. Kalan, guaha mun. Apa pa be tsogu gi halom klat. Oh my gosh. No? Oh my gosh. Dan gin mama'na'gue yaw na eskuelan publiko pa sa na eskwela guahan na pamaguun ni Mangof Chadik
no? Nu Captain. umedzak. Oh. Mm-hmm. Sadik si umedzak. Then guaha si lokui kalanti sen sadik umedzak, no? Guaha di kalan man inutit, right? They're disabled. Then guaha si Mm-hmm. lokui ni kalanti man intirisao ti mamalago lokui. Pues bula otton. There's a lot of obstacles. Then mamanan na guyaw gi eskwela. Then mamanan na guyaw, no? Mm-hmm. Then uh then fanan na gui famaguan. Pues yeah, edzigi na matutuhon i hinanao-hu mamanaw. So edzigi finasan mo? Hungan. Sahafa or Tisahafa. Taimanu noun tulaika hinanao mo. Like ko un nahmanyaw zomo contract had za un tutuhon like i like your tutoring service, but Yeah, sinabi network ko first. Mhm. sinabi ko to po edzo didi no. Um Pasti. Fanan destiki på'go hututuon mamanawi gi eskwela mamatino su lokui dikiki na praktika online. Zafanan man danyaham kada ko sablu pa domingo malafadzusta lo un bioya kada simona. Zan mababa esti para publiko para mesa haji malago, no? Pues Mm. fanan esti pinot sa moro på'go. Dan mandikikiam nai na inet nun, guaji man maktu ginin san lago pa, desti guahan pa misafa na lugar, no? Para bayan fangwentus. Para bayan fan afinot sa muruji, no? Dan lokwe, para fan'ague siya, no? Ni tiningo sa guahua na maesyon sa moro guihi na inet nun, no? Um, Mhm. Pues, chumócho'gue adunay kada simana kalan tres sakan. Mientras matututudo eskwela. Pues esta Wow. guaha kalan komunidad, no? Ni sumaunaudyo, no? Dahil Mhm. tinatawtaw dan uripara na, kalan tinahong i, i, unwa na ora ni sinuwa siya, no? Mhm. Mientras matututudo na eskwela uripapara na ifa mag-uun at saka, guanabay, uh, you know, guanabay magwayda i klasu, no? Jan, man mago fi klasu, kalan timegay na ma-iizak sa tinahong tiempo, no? Um, Giminagahit kalan ti matututo esti na sistema, no? Gididiwi paraun edzak ifinot sa muro. Matututo mas edi skwelan sinipok immersion schools, no? Sa Mhm. tori tempo kampuun man fama'na'gue gifinot sa muro todo. Edi Okay. istorya, kwentas, Mhm. todo i asunto na Mhm. mapulo gifinot sa muro. Pues tori tempo man mafinot sa muro di famaguod. Pues edi na no ma-edzak maulik ifinot sa muro. Lo Mhm. regular na klase na klase in class kalan di matututo. Uh, Pues, después de sakan kalan usyantin na balik niya pa be honor. Sa pa be tulaika na italanhu Mhm. pa like itetohu sa um ti edzige no malagohu. Iji malagohu pa be fama'na'gue Mhm. uh, astaki man linakse, no? Or astaki man lakse i man estudiante ko, no? Mhm. Mungkin pa be kalan uh, ya para guau edzigi malago magahe, no? Para be Mhm. famatinas manlakse na fifino sa muro. Mhm. Mhm. Pues, ya pumara jo fanan gi Febrero gi 2020
5? Ya, 2025. Ya, 2025. Mhm. Dan mesti guin tempo taja soku. Tiu tungu alfabeto gue. Lo kalan uh, manhasu jo nai. Pues mamatinas jo video. Da upolo gi Instagram. Mm. Dahil ako na tempo na, maestron sa morudzo, malagdzo pa be fama'na'gue, Mm. uh, ang ngai'an, no, nataw-taw. Mhm. Dyan, Okay. ya, gue na tempo, malagdzo kalan 20, na estudiante, lo pago gua, desde nigap, gua maski 55, man estudiante Oh, ko. whoa, not my man. Wow. Ya, gua, That's my now. gua, gua inet nun mami kada, uh, Merkulis, dan guihi na inet nun guest tau-tau. Pues, Wow. uh, magov jo, dan Mhm. um, yeah, idzigi bidahu. Sweaty jo sa, uh, Hassan, ti, no? Hassan, like, um, one-on-one maestro tomorrow. yeah, anay pagu tutuhon esti, uh, taja Taza? tininguhu. Taja tininguhu na tau-tau ni chumócho'gue Mm. esti. Mhm. Pues, ya, sweaty jo na kalan guawa chumócho'gue esti. Dan tat na mamatinos do at mamatinos do business cards. Lo, Oh. kalan mano itu kalan 50 Mhm. dan pago gua kalan ekwa 500 gwini ni tat na hu usa tat na hu nai sa no tin necessário esta bula Yeah. izo kuske ya Yeah. gua Wow. gana ha ani macho'cho'cho desde a las 8 este que a las 7:30 Oh, wow. Okay. pues uh, enggan um ya edzege na no Mhm. uh, ututun i inuebu na hinanao Okay. inuebu Wow, not my man. Sen Diyos masin nui toru ibidadomo sa yeah, estudiante dyan. Dan govjahu i tempota, govjahu i hinanao umedzak minutes more than hago. Um, I mamaylat na finaysen, taimanu madeskribi how nui estudiante musiha. taimanu madeskribi jo qua tiutungu afa no inasonia no wow Pependi, estudiante. depende na estudiante qua venti gaji sempre pumasongan na tilik jo no na joasi jo na tau-tau Mm. Mhm. na maloti lo gana bay Ringan. na di itau-tau na ni magoftungu jo venti sia tipo masongan na maloti jo lo hamjo na ni man estudiante kuha kalan hunggan venti para hamjo Hunggan. Intingo hunggan. um apa mas mana mana skribi jo etigo jo finobiahu zomok edenghu uh apa este mekplu natauta Nat Harry Natlu? ah Hopefully for new Holly, Anna. Hulu Oh, Natpu? nekplu Natplu. ah este tiu tungu lai no ajo tat haji jo magai hasta pago samoru jo enti sineta sangana eno samoru jo
Ju 28 anos ju lahir ju na anhu si sus pemilihan kapili dan boman tahu-tahu bergada dan zo-nya. Apa masih nusangan per wow. Jadi say facts, no? Mhm. But, alhamdulillah pun haji ju tahu-tahu tiba setengah ni am ju haji Yeah. ju. Hafa ju. Ya, meleknya parin soda, no? No, after manu ju na tahu-tahu. Kinu pabase setengah ni am ju. Nahong din.